number me di dwumane 0453 011926 na me ka o say wo YouTube so ya eya sikadwa nyamekase TV wo YouTube edam live tie say as o TV ne ma obetumi akọ YouTube sesi a obetumi asearch sikadwa nyamekase TV na uko on mo abomode aso obe subscribe na obeka abusuako no uwi a like page ne mayen na share programs e wo no ana se videos o bomode na share uwi a mia notification bell no so na ebre bi ya de video to mo wonsa akabi na uko YouTube no so a eno so e Kumawu TV e wo YouTube and sorry e wo Facebook Kumawu TV e wo Facebook so eno so uko Facebook a wonsa be kan na wabomodia na wababeso yasene opeso obo adwumade yi na yetimetra TV so cha number no aye 0553 011926 anase ebi aye de hunu ni uye obi a hunu ade uye obi a yesunsum nipa uye difo uye konfo uye malam uye osofo ana adwumade bi a wode bi anaso ya hunu bi a wo na peso one yeche na wiase nyina so tie no akwanya nso ho number na 0553 011926 when number betimi afre na de abadwumade so odofo ema obo haw nyantobo ase na na e ba bedi nkomo enkomo e ba bedi no tobo ase fasuade bi firim na manyansasem bi emra wonsa bam efise Bible say ode hunu ni anase obadwemma bi ampentem muwa na mo obakwase de opentem buasem enti ya badwemma empentem na muasem ansa no atie na mo tie wie ansa no obuwa bibi we ni nyansa no me pa cho me dase me pa cho no me come guest so agro ni poso ne ohine ba Jessica pa empanisi de odin ene ebo hallelujah adofo last week e be di dwuma how to get rich na yanwie ekoye jaso me ka kire wo se ene yabesa ba be hye yabesa ba beto aso efise ya kan yedi wonsam dia odofo asase so aba ede aba de enti na aba ye kokumo fo se upese onya asase so biribia yeso onya din na onya sika na mensu se yeso upetumi tumi na de sika ba na sika ba nso sika nso didin ne ba enti ene ma me ensa enti prebi na o prebi abaye enhra medase oyine ba akura last week e be di dwuma na esansi ya nwie nti empanise asamo ede no yenka nwie ye kajabi enu nti okro bi voter rege ye friend kajabi aha enti na dia nanu na otwe se na ebe sha fridge mo no ene ya sa akoyi efisa ode aduane sha fridge mo na nsaye de ohia neja unya ka ne hia enu ano no enti wadawoma mabodi ne de na so bia na obi nimo ya ka so hene ba Jessica pa wona wan na he fa so no hene ba ewo na he fa so no de odwuma na odwuma die pa so ne sai so ye konfo so ye osofo so ye difo ana se die ba na wo ye wabrabo yi mo abusia me dase sabi intimate na fit kase so na me fit penkasa sabi ko sabi nya ne se sa dwuma da ya na esini wura no be fa akwanya we so ma chia me ya me wura kro bia yire fie ampaseti kotoko tumfo se tunyam kase akotia ne nsa eduru nyame ni na ma chia ono a sabi na de nyina bafo okoje wasu abebiu asante hene nsuma nkwa hene no na ma chia kumase ni asante read nyina akomfo chairman na na bas e chia ne pa ma chia Ghana asofo Ghana posifo ne Ghana akomfo ne Ghana malamfo nyina fo ni nyina me chia mu nyina me dine ohene ba agye sika pa mpanyine se de odini ene yobo ye sande hene komfo wow ohene ba ni obo be medi ohene ba ni no agimisi ofie se enhira ni ohene ba ni sika ni ohene ba ni akwankyere ni ohene ba ni na fo waje eso oba fie ohene ba abra medase wan kyere wo kyere akwa ye fa na odi odwuma na number so yesai me butu kumase asu yabo ahaya kumase eso yabo ahaya na butu kumase nkwanti asu yabo ahaya na butu so for lie kwada so eso yabo ebi anasabi obi pentema kwa yade ntima nanye number na nsana nkomo no medase e kire ofra na edi nkomo medase 0926055548
Mami sisu bi. 059 26 05548. Meda se wele ohereba aje sikapa number ode edi ne dwuma wa kyerem wo so ye santehere komfo ba ko pe asantema mu ade de onim no na afa na bi a wo hye yefrom afa na no oba wo bi anim no sunsun wura no no meda se ohereba akora last week ebedi nkomo bi sa ekon ba so no nipa be for obedi yie na how they call possible make us was how to get rich oheneba enna me pese wo do asem mu suko said ye be ye betimi ate ase yie oheneba so be pese odi yie a ekwan be so pa na ye fa di yie because da bi ye kan yedie obi nim se yedie ko ye obi nim se oda no sori e wadi yie enti me pa cho wo ko ye odehunu ni ya kase obi bedi yie anase kwa be fa so obedi yie a but okwan be so ene odasane mfa so obetime di yie akora me da se sebi buru sebi nyado yeyo ana yedie kwan no na no me kan se ejina wa ho nsam o akora de ma obi yeye no ese obi ena de ma obi yeye no so no ese obi no eye obi so yie ye ti obi koto afia so bo be yeye ye ti obi koto afia so ba o sai yoye na de dis ohunu uyoye no na kwan idiro dasani bi o so o ma sebi eburu sebi nyado wade hunu obe wade hunu ni bi no o tere okwa fa so be yi na so oyere ba o person o che me se mi o mi ntimi na me dem dabi entimi nye yie ma na nye yie ye na nye yie na ye den oyere o da na so be yie ya odi agoro ye na nye yie sanka me se madama ade a cheme die na me de ba die wura ade che enso ma die na bibi a me so bi ayeye eya na akamfo men ka asante ye na akamfo yo kasa bi se odomanko na obo wo no ma woni di o ma ade enche ohene o ma woni di o ma ade enche ade ti ato dem bia bantre ko ba adwuma nge se ko man ne wa wow kombedo na che say ye bi o secret yes enti secret pa na say na broni ye ka ode ki ebaye ode safo si ka na ni ka ne ye kakraka eso me fa o ka ke wintimi tu ka ne ko ye yo kwan na wa musa yo ye kwan a wintimi ye ma ne ye ha Penny na kasa no when you find a small in face big in bones aha na me ya nyanza fo nko na nam sebe wa dwo fo ma intimi entu anamo ohire ba na chese wo kire me se yeyo e wo me safo a ohine ope ekwan a eye tentene pa yeyo kwan e wa papa enafom eso fo etire ya betimaduru ohire ba agora waka sem o si yeyo kwan e wa papa na so timi fa kira na waduru ane yeyo be na me kwa wa ana mu de na etia oyine obi betimi de mako school aboa ma pa adwuma ama me sa adwuma no lipa ne yeye sa adwuma na waboa de mako school de ma be hyem ma ve ya mebo ka ma adwuma na gu e de ntia wan hunu kwan no enye wo krabia enye wo sebre wow obi a bi TV nduzu ko bi TV ko boka wow obi a TV so kasa ndu ko tra TV so kasa ba boka serious obi a tuma tra TV so kasa mfie do obi mfre ne da obi so nko TV so da so da bi odidi wow abrabo na ye bo no ye hwe obi die so mfamo eni ta se po di hunu ni na be odi hunu ni ne bi sa se ohene akora mi yi yo safo awai won ne kuta mi yi yo safo ane mfama na yi e simple ento ayere ba say o kasa che public asama waka atoma kuma so enti se obi pese odi ya wan chen no won kro ohene ye yo kwan ejina ba bia ugidie be gina sofo betimi atreo sofo wani mo okuta sunsun medase te se mejo medase betimi atreo kwa mo Allah prese bi nyado sa na ba akomu a te se mi ohene ba jesi gapa mo okuta yoye safo agu me dem what grandma bi na fa ko de yi serious yoye safo agu me dem oyere ba abra asawre modu oyere be most of times ya na ebiri mutaka time a menware ye no na me ye bibi na ye yie ba me ko ware ye me ne ma nyina aba fom ohene no kure etesi enu ntina awade empanyini se okwa awade abusa
ye oba bi wo ha o kunu dada o sunsun wow o ware na wadwuma besei se na be yantimi hwe oba no na waye tantantan na wajia no ni kunu na be fa na ade o hele ba se wa wo ke agora obi titi bi o se di sunsun nkomo obi titi bi o se bi na konfo ye keken sunsun nkomo na yedie no na me amemi ye nipa na metima sa ase so a eye da na me wo kunu sunsun mo kwa be so on se odasani bia da odasani bia obedi adanse bia woda obi ada no kre woda utimi da na okra ekoba bi na ase wani age ase waye yie ase sabra no ba bia won wani age ka ho nkonanka ba be tuwa na woda wati won na da on tabo dem ewura de ti sa na da ye yoye akwantu no tuye wow yoye embre ene baaye no ti sa enna no eka niema bebere eti sunsun mu no ye wo kuro ye wo abusuafo ye wo anuanom o sunsun wow na ebiru so nye sa nsem eni ohene ye wonyi nie no ne wonyi nie no owo ni secret ade o ya o ma hu wow na sa o ma say omonye bibia ni wo wiase no uko down owo de oye o sacrifice oye na ohene obi nso ho a wono onye hwe ebi America sa busu ya wo ne beto mo no oba bibia ho dada enti wono wonim ade ya sacrifice en wonim bibia wo ye ondo oda sa woda asore bibia obeso bia na ye owo obi oye ma no enu tina akwala owo akwala ontimi ndante iso de ne se akire na ade na ko ba bia wo ko enti saa na ye wo obi a wona oso ni hwi ni a waye yie no ye obi a wo ya akwala uswa kasa na wo kan uswa enti wo se obi eti na odo wonam at the time obe yiwe si wo no wadere baba ho so mo se saa brabora aye bo no e wo bi na wie bi enti wono ankasa mo no so a nye da bia na obi beta mo ti dura bi ese wa ankasa mo sorry wow oyere be obi nso ho a abusu obepie mo no ye bi ka bobra na mandada enu obeto aso ne sense yan fasafo na ama no obetra yedi akonya no so na mo yan fasafo na ama no entubon se okona ni mo enche na niama agensemo se nipa ne se bibi se ya to obi a ede na se nipa no wonye oye se nipa ni tu anamo otu America ko di hunu ni bi nchen de onim fom de otimi ne honhom kasa de otimi eye niama ma niama ye biribi enye odi hunu ni bi akwo ye obi obehu obebo odini ukuro baby ofiri ba o problem na nkasa ntimi solve ma ano saa de na edi entra eno oye fere na hunuka awa hunu no aka te se wotaloto de wotaloto ne nim sa abawe de be body palito obetwa na ambo wow so de asemete no na so hunu yi okay na so wontimi nya kwa sa so woni machine no wontimi wow ane sa na abrabo no here me pacho moma konfo ye wo ade bia obi timi ye sa asema okofa betumi wachepo na de betum me bisa we nko atew 30 seconds obi timi ba ema wotimi so na ni so abra woni tumi ema ne timi hurade abra woni bibi ye obetimi hura ka na so ntimi nya na bisa o ansana ode car be ma obi se wonfa car nko no so ye driver ni onim car ni so se obi ntwi car da na do car ma na wotifi kura na wodwene ho nti wakoduru ana wo ba koduru hen se uni enso asene a ntimi hu ade na se wo kire mo se woni tumi no a ntimi hu enya ade abetimi hu no tumi onsom santehene wo ye de tia santehene abra wow enya amahene enya sebi abrempofo nyina mpo na tia santehene de won tia santehene unso ankere santehene de ko santehene sonsom no woni bi wo ye de ni sonsom godin komo ko hu no obusu ani no no o ma me no 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 hini bi amene nam ozufofie obusu ani oyere ba Jessica pa bo bebe oyere part of safa number no obi so nkomode obi se abrantie de wo sika se ne nkomode bra mate de wo kan no mate ozo ya mahye wo oyere obi bi sa number enu achi akwae akora wada wo meburu number no sebi me wo kumase yesu ebu ankwantie heye kumase yesu ebu na mbutu no duruwa ebia na sebi oni so yon tanta enu tira mikuta Tete fun
Okay. Nti me Tete phone number no. 059 26 055 48. From near Moncomo. But that's it. Number na go TV no ase no. Na me ka say aha e ka na simple. Ya mrei. Edu rabi ana. Ah Tete Atinpon di bade. Ha akonko. Edu rabi ana akom na pese ba. Sa na wi aserete. Ya so obra no waje ahome. Se me ka ya no mo nti ase. Onso here edu rabi na obra wadwe nyina bre o. No kore. Adwe ne kura nipa. Se enu nti na honhom ba okoda no. Wati ase. Se honhom no tena nipa dua ni mu a otimi ka se me koda. I mean say we wie na juma. Sa moment na wo so ono okogina home. Sa so je wo home. Me da ase. Sa wo I say watch mine. Untimi nwan. Nti watch mine be da no pa na awia. Enwumere na wo ye na juma. Na wo ye na juma. Na ba ifo so ada no pa na awia. Enwumere odwuma ni bia wo mere ye juma. Wode ye juma. Sanity. Me da ase. Na say ebre bia wode ye. Ore ba Jessica pa. Akora. Asa akofa ade abadie. Last week ade yi me maso. Na me won se bi no frefre pa bu ifre. Ore yedie kwai. Se de okai yedie ne kwa ware o. Dokore enafo. Yedie de ne kwa wa pa. Se wo de ade eche obi a. Ya no ohun ne se asa wo ye no. Ore sa de we last week ka ho asem. Wo se eyenkuto. Ba se mo hwa ase a asa bibi ayefi eguto o ma me ne ma hwefo te ase se eye aduro na odi afra nkuto yi wore ede ba aduro na ade fra aban e ba akopɛ ana se eye hospital aduro na akofa fra nkuto ya na akora me da ase we masa maso biem panyi o kasa bi se yiwan aye maso a yedi yi abo kokko sekitiri 131 fuda sa afene so ne maso a na fam ntakrabo ne wiem ntakrabo nyina obi ayi obi aduane firi se ya maso champion man na ne pagya no wow we ye maso a na drobia akadem ye maso a na dombia aboto ye maso a na ba ma wabu oba akwase ere yem hyehye no wow maso a na oba wabu ba ma akwase nso yem hyehye no serious sa nkorofo mo kama fo ne obi a ba ma buru kwase a obi a oba buru kwase a mo kama fo ne e kama fo ne sa enko kama fo ne enko so wo konfo enka wano odu se yo sika mpo na akodi ba ma no ho usika na akodi oba no ho e do wa fa kwampa so na je ya de beji nkuto enkuto minim se dodo na ati nkuto dini we o wejira nkuto oyire ba okwo waye asem ye we ni o wejira nkuto akwa so ko ka asem bi ane wo se wo na ade nkuto bae me na nkuto ene ma nde bae o me na nkuto ye me dia wo na nkuto ne ya wo dia na wo se akora me di ka asem bi se ta ma ye bae no na ye mfiswa enti sabi asofo no bi ede sabi ne nka so mbe daada ye omo ni ebe call terms tactics bi yes enti ye fu se amanfo mpe ye somo no sada na ye nim ba ne de wo se amanfo ni ji ye somo no na mo ho se amanfo ne nye akom na ho bi amanfo ni nye abi bi akomfo ne baba bi anye ana asofo no mo mbe efa kire ba akomfo no ade na me ma edin no sabi mi sabi so wa ben na wo da ma obi hu okay so wa ben wa bia na ede na wo mo aduane no ekosi sabi eburu etiefo mfa nchame ya ne ncha o metobi asamo a mesunsun pani ba akọ ka kire me ni ane o se me pesa me ka kire wo so wa ben na de da mo obi hu no obi hu so wa ben fa pie no obi hu no obi so wa ben no kwara ti asamo ya no wa kan eno no enti emra ya de ade ne ma wo mo se mo fa nkodi mu djuma no oyene ensese na nkoyi wow se je eduru mre se ya do wade be ma wo eduru mre na je ma de no ayebo ati bidini na oji wade se wo ji sika na se enko no enkuto na wo ni bia ka tuya fata no odwuma ni bia ka tuya fata no enti akatua na amaye na se wo de ma no 1 cedi a ono koto no 5 cedis 5 cedi mpo empemenim ye mfa ne sa ane enti no na che se ono mo nya empemenim wa ye se tam ono akoye yie ena ne yire ena ode kitwa bi ba fie ne bofo
and that's what or the bow near fini bofo no nurse no the practice be na beje yes na san ko bedi di ama obi adu o ka tell me say lawyer be na sign say ade na media waye wie sa na me ka tell say bi eburu say bi obemfo ubedi wire wo trim nana wo fra won to ba kraba e be fa wo trim o be fa yire wo trim se banda bi aba fa na yira wo ni trim sa na tie oba na bi ase nyira on kasa odnani to enya dia ye de kwotete biem enkosa na enkoto wow wey original kuto wayere ba me bra na ya aso no kore na nkuto de bra bi ya betra fidie so bi ya mepese e bebo ho dawru no kore because obi di dance ye bi kire me o se papa na me ka se asamo a boy na karwa kasa konfo no asamo ade boy na betra so la so kire me ka se odi agoro ma pagere bi a cha ma ya de wadada me sa da bia na to we mame me parent ni mato na bra me te boy na sem papa wo ka bia ni nti me de gidi ekotoy na me ka cho say girl no wa se kra ma me ka wo wada ho wo wada ho me pa cho wada roma last week me fa ne say Sunday Monday enkrofo me yesa bi frɛ me na nka ya twedebo me bisa sa ade yi ne bo yesai me ko me nim se bi obeka sika bi o ka sidim premier sape 300 Ghana cedis 300 Ghana cedis enka ne sika 3 million fa beji nkuto obi frɛ me o se opa na nkuto de se nkuto de enka me wo yi enka ya tisu mo bi atobi ana me ka che se ewi ase enamo a de bia no ya wesa pa bio okore enamo anya da no ne ya we probuo okore namo da ne kasa kora ento ntwene dabi wo wi ana de ahye ododom da bia semti no opu wada no odwa no opu awesa oyere so bi pe enkuto bia he fa pa no benya bia oyere o de fe number no number na say number na 059 me pa cho to 6 said the whole school yes I no be school number na say number na 059 26 055 48 o fra se wo hene hia nkuto o fra nya kasa tentene wo hene akora wada woro meburu ni hia nkuto ahana me wo me ya kire ho ade ne de nkuto abrew o hene obi wo no wo chichi pa o hene ba bia wo bia de nkuto betima abrew na sa wo ye delivery so ka ho eti me pacho say ni pano to 3 million no aka ne sika no ene sika 300 Ghana cedis woto a say sika na bi na de be delivery e de amaka de akoma na e free for delivery no na de omnie se wa na wo beje a okay e free wo na beje say ya say bia ohene me wa ha fa sia me na me amanyama de nko okay eno e free okay de se obi ufro nsem ene nipa ndi abre de atwa akwa aka ho this otwa akoko ane ekoso obi nsem o de bere wo no ti say nipa na betwa akoko na 3 million na 300 cedis no ena de betwa akoko da bi betwa akoko aka 3 million no say nipa na betwa akoko na mo twa de aka ho ama emre a nku na beka wonsa okay no wa frese o hene nku na beka mensa ne yeso agina twa wa akoko na ma de ntie betwa akoko na ma oni okay sabi nku na esunsum okay de yeye enti nipa na beka ne nsa no wan we na sunsum na kwotana ne nsem ebia no sunsum bone no no angaza kora de afa abrabo no nti etwa takarabo ne mana ne de wa de no asa abrew oyene we de etew ebre ne ko me pa cho wo se sunsum enne enipa ntene emase ewi asere yase ne tirase kontompofo no ayeni mu hwe no edidi amo na enim bibi no ebre wo ka sunsum obi se sunsum fi homone enne broni ni ma de fa no homone o spirit be a spirit no correct but the beneath there won huri enso watimi akyerem no correct wo se sunsum pa cho sunsum bai sunsum papa ana sunsum bone oyene sunsum bia e papa o de ode be na e bone me da se sunsum nya enkobi kokoro no ba on sere soro sere asa se ma men komra no nkomma ewade me sere wo me de me yanchimi o ampere ampa bako asa de asedan so ma ewade na se ewade oya papa o sa e bone nti de ode be ye no okay na ye papa na se sunsum nya bone dabi na mo wa benya sunsum no de ode be ye no wo na abema sunsum na e bone
oh pacho tie for motibi ento ayere me pacho sesei enkui enawaka enema me no pe na tew me bra na so famous ojere na fidie me de na de be ma no na ni so tatu oye de ntia e ba e bom yinu no emere ntia emere no okay enna ya bom yinu pe next week ya ta bo saa nti me da se ya mo de so a wo de pe bi to si wo de mo kura keke de bi asem nti e bi na yere bi ara me ba wo ene na ma abibifo ye ne ma ka no okay ene ya me bo wo de wure de obi mu je se ade na sa aye se mabiem ye nkutoi sa mere bia de nkuto no obi abeje e to ne 40 billion sa mere wonya sika nkuto wonya sika nto ano ne na abafo no na watobi asi wo wo de wo mfa uhia mfa nya hwe o nkuto no uhia mfa nya hwe to bi si watifi me da se da bia semunti ohire ba je sika pa enna tete Atinpon dwumade no esoa na woyi na sare maka na me se asem bi e da bia yanka bi obi titi wo se na nka me so obebo me de no so ya ma ochem so ne na nso o se enkoyi eye all purpose eye adwuma bia bi enti o se bia o pese wo ye ana de o pese o de nko no ye no eno na bisa no ohire we na ha me pese nka beto nko no bi eye sa adwuma na ana eho akwara ne pa na dem kasa tenten entoponko empene se asempa bia nso etia ne senti amansa adwa ba akofo onye moso ne senti me sore wenya mesunsum konwa de me nko na mete so ai abusuya me bra ansa na me nya o me ne na fam o ya bre ene ba Jessica party yi enye easy 10 years no hunu sunsum anim da o brai emukom oyre ya ka se bi adwene ba chi a e ba wi so fra me patch last word sabi eburu sabi enyado enche no my Ghana e koto aba ebedi hu nkomo na de sunsum na kanie okay be sere my Ghana okay nyina enye koro okay because about to shock bebem papa ha yeah live program shock kesiere bebem shock bebem papa ye sisi wo wie no on shock kesiere de yamba hye no ane ye nyanko ho amefa akwanya we so na menchia me amdaleta junior 1 ukoko ada so a o de free tada ho konyina so we junior kwada so tada junior ba ko pe me da se tada ho na shock me ba me bisa de kra tada nso we tramo ha tada ho aka ho o de te na ka na lo du akote ka ba no da so ye tek o huru se ka ro kra ma oyre ya twa program na ye twa na hyew famous sabe obisa nkwase asemu a obenya nkwase answer e pa cho media no di fo skedwa number me dey dwuma ye 0553 011926 0553 011926 e pa cho oba YouTube so sikadwa nyamekase TV e pa cho bre nti me dey si ha ochira se adom ye adom na sikadwa nyamekase ne bena nyamekase adawro ma yeti ase a ye besa ba be dey ahye mu same time 5:30 to 6 bye bye. Abisi waje brana wo hweme media ne sikadwa nyamekase odoma nkoma boso ne asase a ya fra na oba ade no ne de hye konkron eneme ana odoma nkoma soma me wo nchen same mfa asomdwe nsem emrew asomdwe nsem a me de na ma ene san odofo acho sa brabo a yebo ye mana kwawo ewiase na ho kwawo ansa na babo bra na obetimi ade ye ne diso bibi ta akire emo obi ntrase na adawo mo bi nkasa nwa adwenem abrabo na yebo no tie ne ye eye me na me bo bra nya yen ne yebo bra ade ba ko na master di owiase ne se hia wa enkasa hia yen yanze se sika ne ho enso nkrofo sia na esi adan wo trase ama ado hia ne ahokyera kwa akwu enu nti na mabra ba piem se enam de asem de te se ye nam de bre wo tutumrika na bra na bɔ mmɔden se efiri juada kosi memene da anwumere 5:30 to 6 bɔ mmɔden se ɔde TV ne bɛto Kumawu TV na de me no aka ne se me ma so da mento ade wo ho na mo me ye nchi ato obi so oba wia so ni adanse ye da me pese oba wo sa ni pe na me hia obra me ento nchia na nsa na badwure se me economy ne sikadwa nyame kase akoto nchia no me pa cho ko lawyer nchen wo lawyer akọ nchen wo ni lawyer nso akopa bi no mo pepa mfama wo se me ni sikadwa nyame kase kwa akoto nchia me ma no bo so me pe
masama me de koro no saboso me duru aye yi ama me a me pa cha ode me de to so no onfa se anya yi a me ni sika dwanya me kase ni asem me ko me fie asomdwem asem eye tie asem bi ya ne fie adofo tutu me kan na bra me de me to me wonso asem me ba ma ba beboa odoma nkoma mfa me so emoa na di yie na brabo asase so anyina se wa ni yie a me kan okura ti o se ohia eye aboa eni kwase ebo ne din na me to me wonso se odoma nkoma mfa me so na omoa eye nti ato maka kire wo bomode na hia me na bu obi nso amane na obi nso mu obi amane se adwada ko se me da bia sika dwanya me kase atena se me no obedi ahia mu me pa cho me da ase asopa ho yi encha asem tie bye bye. Abusua waje